Berapa kak? Merah nih. Jangan. Terserah. Berapa? Terserah nih. Hah? Terserah. Jangan dulu. Nah, enggak apa-apa. Dikit juga. Enggak apa-apa. Udah. Jangan. Serius. Thank you kak.
Kamu nak? Oh, Jadi lah gila. Agak terang dikit gitu ya. terang dikit lah. Gak apa lah, penting rapi. Berapa kak? Ya lah nih. Ah, Terserah. berapa? Terserah nih. Hah? Terserah. Jangan dulu. Kalau enggak apa-apa, dikit juga. Enggak apa-apa. Udah. Dengan. Serius. Thank you kak. Oke. Kabar ini kak hari Selasa kak. Iya ya. Nah, ada kan? Baik anak. Ya, oke. Apa kak? Sudah?